Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iki cyumweru tariki ya 3 Werurwe 2024 kuri mikoro ndi Jean Ngendahimana. Dore amakuru yacu, ingingo z'ingenzi agiye kwibandaho. Umunyamakuru uherutse guhunga ava mu Rwanda Samuel Bekabyansi arahamagarira inzego z'umutekano n'iz'ubutasi guhagarika gutoteza no gutera ubwoba abagize umuryango we n'inshuti ze kuko ngo batazi ibyo akora ndetse nabo bagerageje kumucikisha ariko biranga. Arabivuga mu minsi yashize amaze guhunga u Rwanda, ubu akabarizwa mu gihugu cy'Ubuholandi. Mwandi makuru arimo avugwa, haravugwa ko umunyarwenya akaba n'umuririmbyi super manager n'umushoramari kuri ubu yabaye bururengero muri Kigali. Izo nkuru ziri gucicikana abantu bibaza aho yabari. Mu makuru yo mahanga turaza gusubira mu makuru yacu tubabwira ko Uburusiya bwatangaje inama zibanga zakozwe n'igisirikare cy'Ubudage ubwo kigaga ku kibazo cya Ukraine. Muri izi nama havugamo amajwi yuko Abadage biteguye guha Ukraine ibitwaro birasa mu birometero 500 bishobora kugana mu Burusiya rwagati. Uburusiya ruvuga ko Abadage bose mu bibazo bitaba ibyo ibibazo bigahita bivuka. Mu yandi makuru, ikigo Rwanda Air kiravuga impamvu cyasubitse ingendo zacyo i Mumbai mu Buhinde. Ni mu gihe bivugwa ko iki kigo kuva cyatangira kugeza amajyango gikorera mu gihombo, aho leta bisa amafaranga menshi kugira ngo ikomeze igishiremo kugira ngo gikomeze gihahe. Benshi mu Banyarwanda bibaza uko iki kigo cyunguka ndetse n'uburyo gikora n'impamvu kikiriho. Mu yandi makuru turaza gusubira mu nkuru y'umwanditsi witwa Huxten Mark na Adeline Umutoni bavuga ko umuhato wa nyuma wo guhagarika intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo uri gukubita igihwereye. Ni mu gihe Etienne Tshisekedi yakomeje diplomasi yo gusubira ibihano leta y'u Rwanda ashinja gukorana n'umutwe wa M23, mu gihe leta y'u Rwanda yivuga ko FDLR yamaze kuba imwe mu gisirikare cya Kongo. Kuri ubu bikaba bitandukanye kubatandukanya, ikaba ariyo mpamvu intambara ikomeza kurota hatitawe ku mbaraga za gisirikare na diplomasi ziri gukoreshwa. Ikaze mu makuru yacu, Gendi Jean Ngendahimana. Samuel Bekabyansi, umunyamakuru uvuga ko ari umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye uherutse kuva mu Rwanda akagana mu Buholandi, aho bivugwa ko yahunze igihugu kubera umutekano we. Kuri ubu aratangaza anasaba inzego z'umutekano n'iz'ubutasi z'u Rwanda kuri Twitter, mu cyahoze ari Twitter ubu ni X, avuga ko bakwiye guhagarika gutoteza umuryango we n'inshuti ze kuko batazi mu by'ukuri we iby'abamo n'ibindi. Yavuze mu gihe ashinja inzego z'ubutasi iz'itangazamakuru n'iza bagenzi be kuba zikomeje guhohotera ndetse no gutera ubwoba abo mu muryango we ndetse n'inshuti ze. Mu byo yatangaje kuri Twitter avuga ko ibintu bidakwiriye kandi bitari bikwiriye mu gihugu kigendera ku mategeko. Samuel Bekabyansi yamenyekanye mu nkuru zicukumbuye kenshi ubwavuga ku bibazo biba muri Miss Rwanda. Niyo benshi bamenyeye akaba ari umunyamakuru akenshi bakunze kutavugwaho rumwe muri rusange. Bamwe bamushinja gukorana n'inzego z'ubutasi, abandi bakavuga ko ari umunyamakuru wigenga kandi ukora inkuru koko zicukumbuye. Mu minsi yashize nibwo yashoboye kurira mu kirere agana mu Buholandi nyuma y'uko ari amaze gushinga urugo. Inkuru z'uyu munyamakuru tuzazigarukaho mu minsi iri imbere. Hagati ariko Samuel Bekabyansi aherutse gushira igitabo hanze cyitwa From Watchdogs to Traitors. Mu Kinyarwanda ni nko kuva ku baharanira uburenganzira bwa muntu ujya kubakambanya. Ni igitabo yashyize ahagaragara kivuga urugendo rwe rw'itangazamakuru nuko inzego zitandukanye z'ubutegetsi n'ubutasi zagiye zimutera ubwoba kugira ngo areke uyu mwuga, ariko bikanga bikananirana agahunga. Samuel Bekabyansi yavuye mu gihugu mu gihe hari abandi banyamakuru bazwi nka Fred Muvunyi wari ukuriye Rwanda Media Commission, kuri ubu ubarizwa mu gihugu cy'Ubudage, ndetse n'abandi benshi bagiye bahunga. Benshi bakaba bari mu kinyamakuru Umuseso n'abandi batandukanye barimo abitwa ba Prudence Sengumukiza n'abandi batandukanye bakoreraga KT Radio. Reka tuve muri aya makuru twinjire mu makuru arimo avugwa mu murwa wa Kigali, aho witwa super manager ngo yabaye aburi irengero.
kuburirwa irengero kwa Superman cyo kurani kuvugwaho rumwe bivugwa ko kaba gufitaho guhuriye n'inzego z'ubutasi cyangwa z'umutekano ahubwo bikaba ari ukwiburisha bimwe bita kugutwika. Abandi bavuga ariko ko Superman nubwo avuga ko ashyigikiye ubutegetsi buriho ariko nawe yabafatiwe mu cyuho cyangwa ahandi n'inzego z'ubutasi ari mu bikorwa bitemewe n'amategeko. Inkuru ye tuzayikurikirana mu minsi iri imbere tuyibatangarize. Ikigo Rwanda Air cyakomeje ku mpamvu y'icyemezo cyo guhagarika ingendo za Mumbai. Sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda Air yatangaje ko imbogamizi imaze iminsi ihura nazo muri gahunda zo gukora ingendo Kigali Mumbai mu Buhinde n'ahandi indege ihagaze arizo zabaye imbarutso z'icyemezo herutse gufata cyo kuba ihagaritse ibikorwa byayo. Muri iki cyemezo ku wa gatanu rero tariki ya 2024 Rwanda yavuze ko icyemezo cyo guhagarika izi ngendo yaba iziva cyangwa izijya mu Mumbai mu Buhinde kizatangira kubahirizwa ku itariki 15/2024. Umuyobozi w'agateganyo ushinzwe ubucuruzi muri Rwanda ya Andrew Best Owi yabwiye The New Times ikinyamakuru cya leta ko gufata iki cyemezo byatewe n'ibibazo bitandukanye sosiyete yari imaze iminsi ihura nabyo muri iki cyemezo. Nubwo bivuga gutya abakurikirana politiki y'ubukungu mu Rwanda bavuga ko leta y'u Rwanda igenda ishora imari mu bigo akenshi bitagaragaza inyungu mu gihe kirambye. Biravugwa ko Rwanda Air nubwo ikomeje ubucuruzi no gukomeza kwerekana brand y'igihugu hagati aho buri gihe ikorera mu gihombo ndetse guhemba abakozi n'ibindi bijyanye na kumaintaininga cyangwa se gukorera isuku indege n'umutekano wabyo akenshi bihenda ari leta igenda yongera mu mafaranga uko nta nyungu Rwanda yikora yahemba abakozi n'ibindi bikoresho byayo. Hagati aho abanenga ubutegetsi bwa Kigali bavuga ko ibi ari ugusesakura kw'igihugu no kutiga politike neza yateza imbere umuturage ahubwo igashora mu bigo binini kandi bidafite icyo bimariye umuturage. Leta y'u Rwanda yagiye ihakana ikavuga ko aba bayisebya ari abanzi b'igihugu ndetse bavuga ibyo batazi kuko iyi sosiyete ya Rwanda Air igenda itwara hanze ibicuruzwa mpuzamahanga ibyo u Rwanda rwohereza amahanga n'ibindi ndetse n'abagenzi byorohereje urujya n'uruza. Hari n'abavuga kandi ko iyi sosiyete ya Rwanda Air yashinzwe kugira ngo igabanye pressure u Rwanda rwari ruriho rwo kuba rwazingwa n'ibihugu bine byose birukikije bikarufungira amazi n'umuriro nk'uko Perezida Paul Kagame yigeze kwivuga mu nama ze ubwo yahuraga n'abantu batandukanye. Mu gihe umwuka mubi w'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere ukomeje kwa mubi hakaba hari Rwanda yaba nk'igisubizo cyo kugira ngo igabanye pressure y'ibyambu n'ibindi bizana abantu bikana n'ibintu mu gihe umwuka mubi n'umubano w'ibihugu bituranye n'akarere wabubaye mubi ku Rwanda. Hagati aho turavuga ku nkuru y'umunyamakuru Hugan. Uyu nawe aravuga ko umuhati wa diplomasi wo guhagarika intambara muri Kongo ukomeje gukubita igihwereye. Ninde usaba guhagarika intambara impande zombi? M23 yagiye yumvikana ivuga ko ishaka guhagarika intambara ikumvikana Etienne Tshisekedi perezida wa leta ya Kongo, nyamara Etienne Tshisekedi yarashwishurira avuga ntago azigera aganira na M23 kuko ari igikonosho ahubwo yifuza kuganira na perezida Paul Kagame ngo wiri inyuma ibintu leta y'u Rwanda igihakana kandi ikamaganira kure. Urugamba mu ntara za Kivu rero rukomeje kuzamba kuko ingabo za SADC ziri kurasubira indiro bya M23 ku misozi ikikije Sake na Kibumba kandi ibitero byinshi byasubijwe inyuma. Ni mu gihe M23 itegereje kugaba ibitero gikomeye gisatira Goma aho bishobora kurangira ikibuga cy'indege gifashwe cya Goma. Uyu ni umunyamakuru Hooligans. Uyu kandi ubivuga bikaba bizwi ko ari umusympathizer cyangwa se umuntu ushyigikiye M23 ndetse akaba avuga inkuru zose zisingiza leta y'u Rwanda. Abamunenga bavuga ko ibi bintu atari byo akwiye gukora itangazamakuru ry'umwuga. Ofisiye muri M23 rero ngo aheruka kuvuga ko byaborohera gufunga ikibuga cy'indege n'icyongere gukora kuko babasha kugenzura ibice binini bya Sake. Tubibutse ko Sake yabaye ishiraniro muri intambara ya M23 na leta ya Kongo kuko imaze kuba aho bahanganira imbona nkubone M23 ikabyaraniye kwifata, ariko bikanavugwa ko ibikora ibishaka nk'uko inkuru zitangazamakuru zituruka mu murwa wa Kigali zibivuga. Mu gihe tugana ku musozo w'amakuru yacu reka tubabwire ko kuri ubu
ibikorwa byacu bya migration bikomeje muri rusange. Niba wifuza ubujyanama kuri visa n'ibindi bijyanye no gusaba ubuhunzi haba muri Canada, Uburayi, Amerika, waba n'umukongomani, Burundi, Umugande n'abandi benshi tutitaye kuri nationalite, mu gihe wumva ufite ikibazo watwandikira. Uwiteka abane namwe, amakuru yacu nakagaruka tuzongera dusubire ku munsi w'ejo. Mbere na mbere amakuru, urashaka visa, kwiga, gutura cyangwa kuba i Burayi, twandikire kuri guteranya 49 173 89 04 394 ubundi tukugezeho amakuru n'ubujyanama bujyanye no kwabona visa byihuse. Ufite umwana wawe ushaka kwiga uri Burayi se, urashaka ibyangombwa, tugane ubundi tukugeze ku bibazo, tuguha ibisubizo by'ibibazo ufite muri rusange by'imiturire ndetse na immigration ku Burayi, Canada ndetse na Amerika. Inkuru nziza rero yatashye abanyarwanda, ni ubujyanama bwacu, tugane serivisi nziza zinoze ziragutegereje.